Talakad tamo po. King lagyo ng igpam, poning anak, hamponing banalay espiritu. Amen. Mayupayang Diyos, ing sablang kapuryan ng pong kapasalamatan, yayang pangmingan keka. Salamat po kaniting pamikadagon, anong nukarin pagmasusyan mi ing kasalpantayan ng Katoliko, kapamilatan da ring sablang banal. Manano na po sanang paulida, akit mi at takman ing ligaya ning biye Kristiyano. Kapamilatan da, may ka-inspirasyon kaya po sanang maging metong amayap at talatukin ng Kristo. Itingan po adawan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikayong sablang banal at martir ng Diyos, ipanalangin niyo kami. King lagyo ning igpam, poning anak, hamponing banalay espiritu. Amen. Ako po, Ijeramin Gaza. Ako po'y Jafet Kulala. Malaos kayo po. King Parade of Saint 2022 na ating temang Taranang abe-abe, makiwangis karing banal tamong kayantabe. So, san? At suta mo kini king pamitipon-tipon nung nukarining kaya katamong gelingan na ning metong abetesenyan, ing kaya katamong iportray na ning santo, aliya mo kabud makapiblas. Siyempre po, ali mo kabud ing piblas na ning santo, ing pakya po santamo. Nune, pati itang istorya, ugali, ang ponong makanano yung dinagul ing santong poportrita mo. Anyapin po, requesta lading participant na mag-send brief history ban, lalo tala pa pong akilala, din kaya katamong malasanto. So, san, makanano tala bang i-judge din kaya katamong participants ngayon? Anyasan. So, atin niya pong 30% accuracy of character portrayal on stage, nanungno ka rin yung characterization na po ne. At makakuha naman yung 25% resemblance of the costume, accessories, makeup, and wig to the character being portrayed. So atin niya naman 20% sa nungno ka rin yung workmanship, atin niya naman creativity, and intricacy of costume detailed. Makakuha yan naman po yung 15% nanungno ka rin yung stage presence na ning kayang po-portray. So, overall appearance na po is 10% to be total on 100%. So, san? Ay bietane nung ka rin lang magbasi din kakatamong judges. Buri ko lang naman ipakilala nung nino ing kakatamong maging judge ngening adongay ni. So, buri ko lang akilala at akilala dala naman din kakatamong participant. Pwede mo lang kayang apakilala karela? Siyempre naman san. So, reni po rin kaya katamong judges, ngayon gat panapo na ini. Impumbo mo na tamong judge, meto niya pong mestro, King St. Lucy Academy. Iya po ing liturgy ng Vicariate of St. Joseph Youth Ministry. And kasalukuyan po, iya ing Knight Commander ng Santa Lucia Paris, Balensasmon po. Palakpakan tayo po, i-Brother John Paul Cubacog. Impong kakadwa tamong judge, metong niya pong artist, Amenibat King Betis, at iya po ing project coordinator ng Fiesta Committee 2022. So palakpakan tayo po, i-Brother R.D. De Jesus. At syempre po, yung kakatamo pong third judge, apin po ing parochial administrator tamo po. So kilala tayangan po, i-Reverend Father Gian Sagum po. Palakpakan tayo po. So I'll stand corrected po. Mr. R.D. De Dios po pala, ali R.D. De Jesus. Pasibay po, palakpakan tayo, i-Brother R.D. De Dios po. So, san? Apakilala tanalo, ng kakatamong judges. At ay biyata nala naman, nung ka rin na magbasi, yung kirelang pamag-judge, na nung ka rin ini, mababasi yaw ka rin kakatamong prizes. So, in kakatamong prizes, kung nandala rin at Lu, nanungno ka rin yung first prize is 5,000, the second prize is 3,000, and the third prize is 2,000. So, saan? Siguro, bangita na lulwat po at potamuron. Buri ko na yung papakilala yung mumuna tamong participant na may galing king St. James Choir. Okay po. So, ing pong mumuna tamong participant,
Many batya po king St. James Choir, apin po i Emmanuel Josiah Tiamzon, impong po portray na i San Jose Sanchez del Rio. Palakpakan tayo po. I San Jose Luis Sanchez del Rio, meton yang malakas at matapang asanto. Metong yang anak kalalaki at tinalakad para karing tao king Mexico, banlugurande ing Diyos at ing pisamban katoliko. Pangarap ng maging sundalo, pero anak ya pa para makipaglaban. Bagkus pe hintulutan deng talan kareng bandera, adyang pang delikado iti para kang San Jose. Paneneng pangadyan San Jose ing Rosario at pangadyan nala naman ding kalaban da. Mahilig yan namang magkanta para king Birhen Guadalupe at kilala yan naman king kayang amanong Long Live Christ the King. San Jose Sanchez del Rio sa pakyang pag-asa adyang pang king kasakitan pehintulutaning luguran ni Jesus at iya ing meging importanting bagay king Biena. Pasibayo po, San Jose Sanchez del Rio. Palakpakan tayo po. Impong kakadwata mong participant, may nibatya po king grupong Barkada ng Marta, i Angelina Estrella, apoportray ne po Santa Marta ning Betania. I Santa Marta ning Betania, matalik kakalaguran ng Jesus. Kaya beding kapatid ng Lazaro at Maria, amanok nangan karin king Betania, tinggap ne i Jesus king karelang pamibale-bale at teguna na ing kayang pisikal a pamangailangan. Migsilbing mipnong sipagan, lipat ning kayang kaligaligan at kabalisan, mayakit ing matiben ng kasalpantayanan, anya ing ginu kayang pisyag na, ako ing pamanyubling mieb at ing biye, ing ninumang maniwala ka na ako, eya mate kapilan man. Paniwalan mo iti, uwaginu nga ng Mekibat Marta. Pasibayo po, i Santa Marta ning Betania. Palakpakan tayo po. Impong kakatluta mong participant, may nibatya pa mo rin po king Barkada ng Marta, apin po'y Sister Rosie Manabat, ing poportray na po i Santa Maria ning Betania. I Santa Maria ning Betania, kapatid de po di Lazaro at Marta. Mikakapatid lang kaluguran ng Jesus, waran king kabanalan at kapakumbaban, uli na ning mas pinili ne ing makiramdam karing amano ning Gino, anyang dinalo nala, king karelang pamibale-bale at nganapin menga mano. Tinudya ing kapatid mong i Maria, king pinili na, uling kapilan man, emilako kaya iti. Hiya mo naman ing memanamulis, malapabanglo, karing bitis ng Jesus, kapamilataning keyang buwak. Pasibayo po, i Santa Maria ning Betania. Palakpakan tayo po. King pangatlo, Amani Batan King Media Group, Blessed Carlo Acutis by Jesse James Castro. Beato Carlos Acutis gaganakan niyo balang Oktobring A12, mi baityo King London anong nukarin niyo, ing kayang pamilya, eman makwalta, lalong-lalo na ela religyoso. Manibat inyang tinggap na ing Ginu, king kayang sakramento, ning mumunang pamakinabang, paneneng dadalawan ni Jesus, king tabernakulo. Gigol na ing Biena, king pamanuro, at pamangalap impormasyon, king kasalpantayanan, king kapamilatan ning internet. Inyang may diagnose yang leukemia, dinawon na ing hanggang kayang kapanandaman king Ginu at para king kayadwanan ning Santo Papa ning panahon na ito. Meteo inyang banwang 2006 king edad 15 banwatwa at meging niyang beato o banal inyang 2020. Beato Carlo, patulunan dering computer programmers, antimorin ding madlang kayanakan asusuyo king pisamban. Blessed Carlo Acutis. Next po, San Longino. Virgilio Rivero. San Longino, metong iyang sundalong Romano, ameging saksi, king kamatayan ng Kristo, king kayang krus.
Iyo ing menandus king tagiliran ng Yesus ang meging dalan ning kayang pangakonberti bilang talasalpan tayo. Likwan no ing kayang pangasundalo at meging yang monghe. Balang akin si ning Marso king kayang kafiestan antimurin patol nandering taong bulag at ding taong mayna panlalawe karing karelang mato. San Longino. Menibatan King Santa Ursula Chapel. Haydon Aiki Collado. Santa Ursula. Santa Ursula, metong young prinsesa at Romanong British, martyr, amete, anyang Oktubre 21, 1983. Agpangking General Roman Calendar, pre-1970, ing kayang kafiestan, apin ingaldoning kayang pangamate. Ditak mo ing impormasyon kang Santa Ursula, metong yo karing anonymous group of Holy Virgin Apete de King Colon. Pana ing simbolo ng Santa Ursula, king kayang pangamartir. Santa Ursula. Menibatan Pasibayo, King Santa Ursula Chapel. Jillian Faith Manayag. Santa Ana. Iana metong yang Israelita na taga Bethlehem, syudad ning Nodea, agpangking ula ng propeta Mikas, king lahi ng Huda, manibatan niya ing sugong tagapagligtas na maghari, king balen ning Israel. Isanta Ana, anak nening Birhen Maria, ay Hindu ng Kristo. Santa Ana. Ing tutukita mo pong participant, Menibatya King Santa Ines Chapel, Itati Magtoto. Impong po-portray na Santa Ines. So, King Banwang 291, Karin King Lunsud ning Roma, Santa Ines, mi bayitya, ring pengari na, marangal la, Santa Ines, metong yang dalagang malagu, at ating busilak a puso, uli na niti, dakalalaki ring milsinta, megnasang makapagtangu, kaya ban maging kayang esposo. Ing kayang sagut karing lalaki, yapin ing dinawune, ing kayang pangavirhen, king meto nga esposo, aena akakit ning mata, iya Yesu Kristo. Ing anak ning gobernador ning Roma, milsintala, king banal adalaga, Santa Ines, sikwil na at enatinggap, uli na niti, pepasukol ne at perusan ing banal adalaga. Sibukan deng silaban, dapot reng taong manalbe, ilang mesilab. At king Enero 21, 304, mi balik ne Santa Ines, king ipa, uling tiptap de batal, pauli ning kayang pisyag, at pepanatilya ng makatalakad, ing kayang kasalpantayanan, kang Kristo anting kayang esposo. Santa Ines. Impong tutuki, menibatan niya pamurin po king Barangay Santa Ines, apin Paul Jeremy Lopez. Puportray ne po San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, mi baitya king marangyang pamilya, at meragulya king pisamban. Mekiabeya kareng Agustinian Canons, anyang 1210, at Meginyang Pari, king Banwang 1220, Mekiaveya, King Franciscan, San Antonio de Padua. Impong tutukita mong participant, menibatya po king Barangay San Juanepo, apin po Jacob Kyle Pakatkatin, impong puportray na San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno, mi baitya karing Bohemia, mekad pilatan ding Banwang 1340 at 1350. Ing lagyu anong nuya may kilala, San Juan Nepomuceno, many batanya king lagyu ning balen, akeyang kebaitan. Ing Nepomuk o Pomuk, dapat ing tunay ng apelido, Wolfane or Wolfane. Pepapatene ning aring Wenceslao, uling ene pigtapat San Juan Nepomuceno, king ari nung nanong kinumpisal ning kayang asawa.
Isan no Nepomuceno, yaing principal ng patron ning Bohemia, anong nuya mayayawos, invoke, laban king albog at pamaglibak, at antimurin para king sahop, gawang mayap at kumpisal. San Juan Nepomuceno. Impong tutuki, iba't ya pamurin po king barangay San Juan Nepo, apin po Elay Kalayog. Saint Catherine Tecawita. Santa Catherine Tecawita, patrona ning kalikasan, ampong ekolohiya, metong yang santa, ameni batan, king katutubong Amerika. Metong yang mohak, maging tapat ya, king kayang pangako, na manatiling birhen, ang gana king meteya, king edad a 24, anyang Abril 17, 1680. May kilala ya king kayang malalam a debosyon, a pamaningat, king kalinisang puri. May biyatikaya kang Santo Papa Juan Pablo II inyang 1980 at may kanonika neman anyang Oktubre 21, 2012 kang Papa Benedicto IX. Santa Catherine Tecawata. Menibatan kim barangay ning San Nicolas, Rener Kayanan, San Nicolas ning Tolentino. San Nicolas mayawos yung patron ding Banala Kaladwa, inyasat mayawos yung patron ding Sablang Kaladwa, kim Purgatorio. King edad a 18, may ginyang praile at 7 banwa, pang milabas, miordinan niyang bilang pari. Mi padala king lugal ning Tolentino, malapit nung nukarin niya mi bayit. Ing lugar na iti, daranas yang matinding kasakitan, danop at kaguluan. Isa Nicolas, sinopan na lading kalulo, inulo na lading masakit, pepakanan na lang tinape ding daranop, ing saup ning pangadi, king indong Virhen Maria. Sa Nicolas ning Tolentino. Menibatan kim barangay San Nicolas, Brian Miguel, bilang metong Santa Helena. Santa Helena metong yang emperatriz at santang indu ng emperador Constantino. Santa Helena ing migwakas king pamanusig karing Kristiyano ding impyernong Romano. Subali king pamakyabe na karing ordinaryong memalen ning minunang Roma. Ginamit ning Santa Elena ing kayang pibanjan, ban makapatalakad, pisamban, at midinan kapaldanan, ding magkakasakit. King edad 80, mintaya Palestina, ban pantunan ding banalalugal, king biyenang Jesucristo, at ban pantunan ing tutong krus, ameyakit king metong asisterna, o tangking panyulod, king danum uran, amalapit king kalbaryo, pepatalakad na ing pisamban ning Natividad karin king Bethlehem. Santa Elena. Menibatan karing altar servers. Justin Neo Kayanan. San Tarcisio. Isang Tarcisio ning Roma, metong iyang kayanakan, amikiidad 12 banwa, kanitang 3 siglo, inyang panahon ng Emperador Valerian, laganap ing pamamate karing Kristiyano. Isang Tarcisio, metong yang sakristan, anong nukarin ing misa, magaganap king lalam na ning gabon, aldo. Ing metong adiakono, yayatad ne ing banal a Eucharistia, karing Kristiyano, makakulong at umeda ng paten. Minsan na aldo, alayo ing diakono, anya isang Tarcisio, ing miyutusan iyatad ing banal a Eucharistia. Dapot, asalubong nan nalading metong a grupo daring pagano, at petere, inyang abaluda ing metong yang Kristiyano, ulining kayang daralan. Ing kafiestan na pagmasusyan niya, balang 15 ning Agosto, isang Tarcisio, iyang patulunan nanda ring sablang susuyo, king altar na ning Ginoo.
San Tarcisio. Menipatan, kareng altar servers, Carlos David, bilang metong San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, ing kadwayang mumunang Italianong Papa, miordinan niyo inyang 1946 at meging obispo nening Krakow, kanitang 1958. Kapamilatan ng Papa Pablo, ing kanam megin niyang metong a cardinal inyang 1967 at kanitang 1978, megin niyang ganap a Papa, kilub na ning mayigit apat aralan na banwa. Inyang 1987, Beryl deng makatadwa, King St. Peter's Square, karin King Vatican, dapot kinayap yo karing pinsalang tinggap no at petawaran ne itang sinalake keyo. Meteo kanitang Abril ning Ados 2005, King edad awalong pulot apat karin King Vatican, at miyabeyo karing Santo inyang Abril 27, 2014. San Juan Pablo II. Dimpong kaya katamong tutuking participants, many batla po king grupong Coro Hesed Yahweh. Santa Jacinta, San Francisco at ing Birhen Fatima. Santa Jacinta de Jesus Marto ning Fatima, patron daring masakit, pakakalulu, ang puwantawong pakalulong bunso. San Francisco naman, San Francisco de Jesus Marto ning Fatima, patron deding masakit, pakakalulu, ang puwantawong pakakulong kapatad ng Jacinta at ika-anam karing pitong mikakapatad a Marto. Kaya bera dinalusya ang pon Jacinta, bistat man ikit at aramdaman ng Francisco ing presensya na ning indong birhen, iyamu ing alime karamdam karing amanong sinambit na karela. Kalupa ng Jacinta, darawon niya naman ing kayang sarili para king Gino at nga nang sasabi, tutong makapagmulalaya ing Gino, subalit makalungkot ya, pauli daring emayap adapat daring tao. Burikeng pagsilbihan at burikeng idawon ing kanakong sarili, para king kapuryan at lugod na. Adwang banwa kay bat na ning tauli ng aparasyon ning Nuana Virgen Karela, anyang ika-13 ning Oktubre, banwang 1917, meteya i Francisco, pauli namo naman ning meto nga epidemyang lalaganap king Karelang Balen. Metoringan niyang banal anyang banwang 2000 at santo naman anyang Mayo 13, banwang 2017, ing kayang kafiestan darawon de kada ika-20 ning Probrero. Santa Jacinta, San Francisco at Birhen ning Fatima. Impong tutuki may ni Batania king Sitio Virgen de los Remedios, apin po may bigyan, impong poportray na i-Virgen de los Remedios. I-Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, ana mapulot, ana mabanwana, ing milabas, anyang ika-8 Setyembre 1956, itamong kapampangan, pera nga lang taya, ampong pepanwanan, ing banala induning Diyos. Kapamilatanan ning pamangorona kanonika, king imahen ning Nuana Virgen de los Remedios. Ing Cruzada de Caridad, Penitensya, at tinatag at penimuna ng Obispo Cesar Guerrero, king kapamilataning Cruzada, ing kasalpantayanan tamo kang Maria, mihunlad, milablab, at ing pamikakalugod, agad linaganap. Virgen de los Remedios. Impong tutuki, ibatya pa mo rin po king Sitio Virgen de los Remedios, isyan bigyan po, impong poportray na San Pedro Kalungsod. I Pedro Kalungsod, mi panganakya anyang Hulyo 21, 1654. Metong yang Pilipinong migranti, karpintero, sakristan at misyonarong katekistang Katoliko na meging martir, kayabe Ibiato Diego Luis de San Vittore, anyang banwa ng 1672. Kingkarelang pa magmisyonaryo, dakal a Kamoro a meging Romano Katoliko. Ikalungsod, meging niyang Beato o mapalad ning Santa Iglesia,
at puputungan ng koronang bulaklak, gawa King Lily at Rosas. San Pedro, Kalungsod. In Katuki po, ang Manibatan King Catholic Women's League, Milagros Gozum, bilang Metong Immaculada Concepcion, Maria Simpliang Babayi, Manibatan King Nazareth, anak ng Joaquim at Ann, King Bayong Tipan, iya ing pinili ng Diyos para maging imana ng tagapagligtas ng sikluban. Maria, dapat ikasal kang Jose, metong akarpintero at lahi ng Abraham, mig-alinlangan niya, pin Jose, uling mabuktot yoy Maria. Di natangyo ing metong asugo ang anghel, Gabriel, para ibalita kayo na ipanganak ni ing kakatas-katasan anak ng Diyos, amiglayong Jesus, Immaculada Concepcion. Manibatan po ulit, King Catholic Women's League, Ryan Santiago, bilang Metong San Juan Evangelista. Kapatid ng Santiago at anak ng Zebedeo at Salome, Metong karing sinulat karing apat na ebanghelyo, iyang peka anak karing apostoles, iyang mayayawis pakamalan na alagad, uling kayane penabili ni Jesus ing kayang Hindu, king lalam ning krus, at yang menantabe at menyese kayo, antimong tutunang anak. Inugsere king isla ning Patmos, at karin ne sinulat ing libro ning kapahayagan, isanwan yamu, kabud ing apostol, me martir, at mete king natural akadahilanan. Isanwan yang mayayawis patron ning lugod, pamikaluguran, at katapatan. San Juan Evangelista. Manibatan, King Mirabilia de Choir, Althea Rey de la Cruz, bilang Santa Cecilia. Metong nga birhen at martir, may panganak at kinabye inyang ikalung siglo, King Roma, Italia, anting anak, pengako ng Cecilia, King sarili na, at King Apong Ginu, ing kayang pangabirhen. May karamdam yang dalit o musikang iba't karing anghel, ing dalagang Santa Cecilia, iniyang pinilit ding magpakasal ding pengari na, King Paganong i Valerian. At King Aldong maganap sana ing karelang pamisiping anting miyasawa, sinabi ng Cecilia kang Valerian, ing aline malyaring taginan, uling atiniyang banteng anghel ning apong Ginu, King siping na, at mamarusa kayo oras taginan ne niti. Kitnan ning Valerian, Cecilia, nung malyari ning akit ing anghel, at sinabi ng Cecilia, kaya na akit nemo ing anghel, nung muntaya King Via Appia, at mabinyag kang Pope Urban, at iti gewane ning kayang asawa, kauli ng Valerian, King esposa na, ikit nepe ning anghel, King siping ng Santa Cecilia, at puputungan ning koronang bulaklak, gawa King Lily at Rosas. Santa Cecilia. Manibatan, King Mirabilia de Choir, Rain Nicole Bello, Santa Filomena. Kilala yo anting Griegong prinsesa, amete anting birhen at martir, king edad 13 banwa, pengako na ning anak ing maging konsekradong birhen, aboryanan ng emperador, dikyot siya ng dalagita, at buri ng maging asawa, dapat inanggiya ay Filomena, at pauli na niti, pesakitan de at pete ing dalagita, pepasuluran ding mabayat aangkla, at nilumod at peturan ding palaso, at balang mituturan niyang palaso, pakayapan de i Filomena ding anghel, kapamilatan ning pangadi, kanita inutos na ning emperador, napatabdab de batal, Meteo i Santa Filomena, Aldo Viernes, katluning gat panapon, kalupa ning Aldo, at oras sa pangamate ng Jesus. Santa Filomena. Manibatan, King Thursday Group,
Mirna Roque bilang Metong Madre Teresa ng Calcutta. May panganak king Lagyong Agnes, Gonce Bojus, King Skopja, inyang Agosto 26, 1910, at Mete inyang Setyembre 5, 1997, King edad 18 banwa, Peki batan na ingawos ni nga pong Ginoo kaya nalungob king Bierli Yoso o pamagmadre, meging matapat at tunay ang alagad ni nga pong Ginoo, bistat mat karing tauli ng sulat, may balo na pinandaman na ing matinding pamag-alinlangan king nga pong Ginoo. Antiya mong mga pangimburisan, uling aline penandaman, ing apong Ginoo, kilobdaring milabas, a 15 banwa, ning kayang biye, kabang gagawan ning kayang misyon, mabibiye-biyeya pa mo rin, at makikilala, anting mabiye a santo, pauli ning kayang alang kaparang lugod, at pakamal ka ring kalulo, anting malubang sakit o kapanandaman, at ding taong milele king lipunan. Madre Teresa ng Calcutta. Ing pong tutuki, many batan niya po king grupong Lecom, apin po i Ralph Lawrence David, impong po portrina Isan Jeronimo. Isan Jeronimo, patron de ding translators, librarians, at encyclopedians. At inyang sikat akasabihan Isan Jeronimo, good, better, best, never let it rest till your good is better and your better is best. Bilang metong a great father ning pisambang Katoliko, ing meging major work na apin itang itranslate ne ing banal a kasulatan manibatan king salitang Hebrew at Greek king Latin. San Jeronimo. Impong tutuki, menibatan niya po king Barangay San Miguel, i-Christian King Calma, impong poportray na Isan Miguel. Isan Miguel, ing prinsipe ding Arkanghels, iya ing matapang ng hustisya ning Diyos at gwardiya ning Santa Iglesia. Metong ay espiriting sundalo, lalaban para king mayap kontra karing marok. Maralas mayayakit yang magdalang espada, ampong panyang ka, kay ba't dadamusakan de ing demonyo. Iti mga baldugang mag-ari ing mayap, king kapilan paman. San Miguel. Impong tutuki, i Ella Fiano Benco, impong poportray na Isanta Demiana. I Demiana, anak ng Marcos, ketang panahon ng Diocletian, anak ya pa Idemiana, mapangadine ang pong mapamasa tungkol king kasalpantayanan. Inyang magdalaga ne, burinang Marcos at tatana, ing ipakasaliya, king metong alalaki, dapot tinutulya Idemiana. Pablasang masikan ing kasalpantayan ng Demiana, alina nepe milit pang tatang na. Bagus, pekisabi ng Demiana, ing italakad na ing baletata na, malawot karela at karin mi bale-baleya, kaya beding 40 aliwa pang babayi ameging madre. Inyang abalita ng Diocletian, ing aline bisang samba karing idolo i Marcos at iti pauli ng Demiana, pero sane i Demiana. Kabud ing Arkanghel Miguel daratang iya, banuluan i Demiana karing sugat na at ang gaking pagtaptab ne batal. Mga siyas ampong maluwalas alupa, ing akit kang Demiana, kabang gagawan da, ing pamanaptab kaya, ampo karing 400 pang aliwa ng kayabe. Santa Demiana. Impong tutuki, iba't ya po king grupong banal na pag-aaral, apin po'y Sister Zenaida Manlugon. Impong poportray na Isanta Ana. Isanta Ana ning atiga Bethlehem, ibatya king makwaltang pamilya. Anak ya pa mo, kay akita ning manayon au gali. Isanta Ana ay asawa ni Joaquim. Isanta Ana, ing indunang Maria ay indunang Jesus. Santa Ana. Impong tutuki, ibatya pa mo rin po king grupong banal na pag-aaral, apin po'y Brother Juan Songlao. Impong poportray na Isan Joaquin.
Isan Joaquin at taga Nazareth, metong yang matuwang mapangadi. Isan Joaquin, asawa ng Santa Ana, iya ing tatang ng Jesus at indune i Maria. San Joaquin. Ing susunod po, amenibatan King Legion of Mary, Frances Joy Ocampo, bilang metong Santa Maria ning Jacobe. Santa Maria Jacobe ay manang Santiago, menor metong yang kareng disipulos ng Kristo, at menakit king kayang pangapako king krus. Kaya ng Salome ay manang Santiago Mayor, at Joanna, asawa ng Cuza, mibansagan lang atlong Maria, amigdalang insenso at mira, king kutkutan ng Yesus, Santa Maria Jacobe. Menipatan mo naman po, King Legion of Mary, Prince Tomas Parico, bilang metong Santo Tomas Apostol. Isanto Tomas Apostol, metong iyo karing 12 apostol ng Yesus, may baityo Galileo, Israel, at Meteo, anyang banwang Disyembreng 21, 72. Kilala yo naman King Awos sa Dabting Tomas. Kaya rin ang ikiti Jesus sa mabye, pihayag ne ing kayang kasalpantayanan kang Jesus, nga na, My Lord and my God, ameging mumunang malino deklarasyon kimpanga Diyos ng Kristo, Santo Tomas Apostol. May nibatan ka ring maidens po, Kian Torres, bilang metong Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, Santa Maria Goretti, kilala ya king kayang pangako, king kadalisayan, at king kayang matapang apami kilaban, king kayang kasalpantayanan. King edad 11 metong, makasadyayang mate nung sakaling makiabeya, king kasalanan king Diyos. I Maria, di na siyang kasakitan, kaya rin ang tinanggi, king pamanyulong ning matwang farman, a Alessandro Serenelli, at penyak sakdeng dakal abesis. I Maria, ing patrona na ding kalinisan, puri, biktima ning panggagahasa, kababahinan, kayanakan, dalagita, kasakitan, kadalisayan, at pamagpatawad. Santa Maria Guedetti. Ing pong tutuki, ibatya pa mo rin po King Maidens, Jewel Cabala. Ing pong poportray na, Santa Rosa ning Lima. Santa Rosa ning Lima, miyembro na ning Third Order of Saint Dominic, King Lima, Peru, amibayit anyang 1956 King Lima. Meging kilala ya, King Bienang Masakit, at King Pamanyawop na, King Kasakitan, King Lugalda. Kilala ya, king kayang malagong itsura, pangarap ng maging madre o ning pepakasal neng tatang na. Santa Rosa, yaing patron na ning Peru at aliwa pang katutubo king Latin American at Pilipinas. Santa Rosa. ing susunod po, amenibatan Gawad Kalinga, James Calma, bilang San Jose Talapagobra. Jose amenibatan king angkan ng David, may kilala yo bilang bayong tipan, bilang asawa ng Maria, ingindo ng Jesus. Agpangking tradisyon Kristiyano, iyo ing tinalakad tatang ng Jesus, San Jose Talapagobro. Menibatan po ulit king Gawad Kalinga, Marimar de la Cruz, bilang metong Santa Maria Salome. Kilala yo bilang asawa ng Zebedeo, inginduda di Juan at Santiago, adwa karing 12 apostol, Isalome, meto yo karing 3 Maria, anak ng Santa Ana, Santa Maria Salome. Susunod po, menibatan king Children of Mary Immaculate, Remedios ni Rick bilang Virgen Milagrosa.
Ing milagrosong medalya, apin i Maria, ang makatikdo babo na ningyato, kabang makatalpakya king demonyo, makapalibot king larawan, ilaring amanong, o Maria, alang bakas kasalanan, ipanalangin mo kaming daralong keka. Dinggamat na sa slagla, ding sala, adudog po king yato, Virgen Milagrosa. Many batan po, King Children of Mary Immaculate, Aurea Nikdaw, bilang metong Virgen Pepaitas Banwa. In pangadala na banwa ng Birhen Maria, i Maria, binatang kakaluguran, i Mariang mabibye, King Aldoldo, tang pamibyebye, King Paralan alubos makanayon, King tangkaning Diyos, mananunasan ang kalupa ng Maria, akilala tamo ing amano at awas ning Diyos, King malilyaring aldo-aldo, at adwanta kang Jesus, ing kalupa ng Maria, maging malapit takeyo, at agyanan na katamong maging lubos, makabuklat king Gino. Virgen Pepaitas Banwa. Impong tutuki, menibatan niya po king Villa Santiago, Brother Dennis Between, impong puportray na San Patricio. Isan Patricio, ing patron saint at national apostle na ning bansang Ireland. Mibait ya, king bansang Britanya, menibatan king Romanong pamilya, anyang banwang 4th century. Dunukot de Isan Patricio, king edad a 16, at dela de king Ireland at elilalan de ka rin. Tinaka siya Ireland at mibalik ya anyang banwang 432 BC, kinomberti nila ding Irish king Christianity. Bayo yamete Isan Patricio, king banwang 461 BC, Marso 16, meka panalakad yang pisamban, monasteryo at eskwela kareng miyayaliwang lugar. San Patricio. Impong tutuki, menibatan niya po king barangay San Agustin, Clayton, Batak. Impong paportray na San Agustin. San Agustin ning Hipona, metong yakaring doktor ning banal a kapulungan. Metong niyang biyasang pilosopo at teologo. Kabalwan mo naman ing masanting ng kwento ning kayang biye, anong nuka rin mibibiyayang anting makasalanan at heratiko bayo ne ikit ing dalan pabalik king Gino. San Agustin. Impong tutuki, menibatan niya pa mo rin po king barangay San Agustin, Sister Connie Serrano. Impong paportray na Santa Monica. Santa Monica ning Tagaste, metong yang devotong Kristiyanang mikasal king metong apagano. Ing kayang anak ay Agustin, mibiyebyeya king biye makasalanan, dapat pauli ning kayang alangpat ng panalangin, may lambat may konbertiya king kasalpantayanan, at meging metong yakaring bantog ng santo ning banal a kapalungan. Santa Monica. Impong tutuki, may nibatya po king grupong Holy Face of Jesus, Sister Betty Danganan. Impong paportray na Virgen ning Guadalupe. Indong Birhen ning Guadalupe, wangis nening larawan ng Virgen Maria, pepakityayiti kang San Juan Diego, king burol ng Tepayac, king Mexico, kanitang banwang 1531, bulan ning Disyembre. Nung nuka rin, manalangin ya king Diyos at king Birhen Maria para king ikakayap na ning kayang tiyuhin. Virgen ning Guadalupe. Ing tutuki po, may nibatan niya po king barangay San Juan Bautista, Brother Jeff Baluyot, impong paportray na ing tutuki po, may nibatya po king grupong Holy Face of Jesus, Brother Jasper Boloran, impong paportray na San Lazaro. San Lazaro, akapatad di Santa Maria at Santa Marta ning Betania. San Lazaro, kilala ya,
uling pasibayo ng pepakabiyan Jesus kay bating apat ng aldo pangamate. Isan Lazaro, Meginyang Obispo. San Lazaro. Tutugi po, menibatan king barangay ni San Juan Bautista, Jeff Baluyuth, bilang metong San Juan Bautista. San Juan Bautista, may kilala yo bilang propetang misadyo, king dalan ng Ginu. May bait kang Elizabeth at Zacarias. Metong yang kalam amenibat king Dios, amemiedangalan, king kayang pengari. Iyang meminyag kang Jesus king ilog Jordan, at mihigpit ng tututulan ing marokdang dapat ding pariseyo. Pati na ing relasyon ng Herodes at Herodias. Iyang siwalang meramdam, menyawos kapanisyan, king kasalanan at pamagbalik loob king Dios. Meteo San Juan Bautista, king kapamilatan na ning pamamutot buntok, king utos ng Herodias, at makipangalugod kang Herodes. San Juan Bautista. Tutuki po, menibatan ulit king barangay ning San Juan Bautista. Lawrence Santos, bilang metong San Andres Apostol. Agpangking ebanghelyo ng San Mateo, San Andres metong yakaring minuna ng inaus Jesus, ban maging kayang disipulo. Dapot, agpangking ebanghelyo ng San Juan, San Andres minuna yang meging disipulo ng San Juan Bautista. Dapot anyang sinabi ng San Juan Bautista king kayang Jesus, iyo ing kordero ning Dios. Pinili ng San Andres ing tuki kang Jesus bilang apostol. San Andres, penaral ne ing maya pabalita karing Griego at karing Turk. Tinggap ne ing korona ning pangamartir, kapamilatan na king pangatali, king krus, ahugis ekis. Uling iti inyang inyad na uling para kayo, eya karapat dapat mate king krus, akalupa ng Jesucristo. Iyo ing patron daring manasan, Scotland, Romania, Russia, Ukraine, at Patras. San Andres Apostol. Menibatan king katekis, Jerome David, bilang metong San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz, metong young Chinese-Filipino, ameging martyr. Anyang tinorture de kaya bedaring aliwa pang misyonerong Kristiyano king Japan. Mi bayit iyo anyang Nobyembre 28, 1894 king Binondo, Manila at Meteo anyang Setyembre 29, 1937 king edad na 47 anyos. Miras siya Japan, paulinaning pamanyang kanda kayo, na petene ing metong ay Espanyol. Tiki dering misyonerong pari papunta Japan, selikot de king paratang kayo na neman gewa. At karin king Japan, kaya bedading misyonerong pari, dekap dalo at perusan at pete dalo, kaya beyo San Lorenzo at meginyang tapat king panga Kristiyano na at nganang mengamano. Libo man ing maging biye ko, king Ginu idawon ko. San Lorenzo Ruiz. Menibatan po, ing katataulian, katekis, Edna Montoya, bilang metong Santa Clara. Santa Clara ay Italiana, metong yo karing mumunang tagasunod ng San Francisco ning Assisi. Mi bait yo, Santa Clara king Assisi, Italy, anyang July 16, 1194. Ibat iyo king maranyang pamilya, tetagne ing grupo da, king pakakalulong babayi, o poor ladies, aeni in ausan tamong Poor Clare Monastery. Ing larawan ng Santa Clara at tatalan libro, king wanan ng gamat at sulu king kaili. Iti, simbolo na ing kayang kalinisan at sala, base kimburi ng sabyan ning Lagyuna. Santa Clara. Ngayon po, Parada sa. Ngayon po, muntata na po king kadwang daken, yung kakatamong programa. Iparada tala po rin kakatamong participants
King Malating Pipaglimbunan po, pakisuyo mo po karing kaya beda po rin kaya katamong participants, ulim pong medyo mamambun, nung pong malyari dinantala pong payong, pakibiyana mo po karing maidens or knights na maka-assign karela. Pasibayo po, pakisuyumi po, di nantala pong payong or padalata mo pong payong, karing kaya katamong participants, pasuyutan na lamang po karing maidens or knights na makatututok karela po. Dakal pong salamat. Announcement po, ing awarding po tamo po and announcement of winners, kaya rin po ning misang 5:30 p.m. Pasibayo po, ing awarding tamo po and announcement of winners, kaya rin po ning misang 5:30. Dakal pong salamat. Maya pagat panapon po, yabeta laking panalangin tamo ding makatuki, para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familya. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine, Bless and Christopher Apimwar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Honorable Dennis Pineda, Honorable Lilia Pineda, Ducot Flores family, Lilian, Josefina, Cecilia, Cornelius, Ducot, Hermisa, Maninang, Victoria Ducot, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Mick, Erica, Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Kennard and Anna King, Juanita, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe, and Nereo Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Erwin and Erwina, Jade, Jerome, and Jasmine, Roel Diwa, Andrew Maninang, Nicolas and Ami Sikat, Josie, Jack, and Jimmy Hinco, Annalyn and Joel Hinco, Jess and Meli Soriano, John and Juanita Manyalak, Rodel and Jinky Manyalak, Eduardo Gilas, Peter and Aurora Torla, Ben and Glo Torla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Cheryl Regala, Jasmine and Bong Minaves, Tess and Romeo Lasco, Mercy and Jeffrey Rabadon, Francis Lasco, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Adolfo Garcia, Rodrigo Ocampo, Bienvenido and Anisha Tungol, Braulio and Abreta Manlutak, Band 48 Lumanog, Edson and Eloisa Lumanog, Mike, Nico and Maiko Bautista, Romeo, Tita, Erica and AJ Lumanog, Jess and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Mike and Diane Marine, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lizelle Sapanta, Edgar Gatus, Primitivo Ponce, BNP Choir Family, Arturo Sr. and Christy Torres, Belly and Lorna Visconde, Avelina Salonga, Jane Lagman, Harold Dungo, Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Melvin Lagman, Rodenel Carlota, and Zephanie Blair Manlutak, Rosario Roque, Rinaldo and Araceli Rezon, Edgardo and Riza Ana Ramirez, Marion Razon, Al and Lizelle Vitog, Titus and Ana Marie Parbo, Edgar and Reina Parbo, Con and Nelson Parbo, Alfredo Kayanan, Kari Maranan, Jasmine Crizen and Nicole Cuenco, Denzel and Ace Rosa, Lawrence Santos, Genesis Palad, Juanita David, Joseph and Regina Magtoto, Raul and Lucia Calma, Danilo and Nancy David, Willie and Cecil Evangelista, Winston Jenna, Wayley Medel, Ashley Macy, Mark
Figueres, Steven Gatus, Nicolas and Francisca Gilas, Eddie and Cornelia Malig, Jerwin and Joanna Regarosa, Joseph and Jenny Gilas, El Shaddai Prayer Group, Aida Mendoza, Leira Bigyan, Carlos David, Sean Mier Bigyan, Jesse James Castro, Fernan and Michelle David. Para king birthday, Daddy Rafael Dwayne Dizon, Santiago Ocampo, Dean Enrique Ocampo, Liza Garcia, Ana Marie Tanglo, Winchell Hart Magtoto, Lucille Manlutak, Mary Joy Estrella, Nino Mendoza, Genesis Palad, Julian Famisaran, Ron Ferry Ocampo, Lawrence Santos, Lucila Gaviola, Christian King Garcia, Violeta Gerlan, Leslie Jean Sibug. Para king wedding anniversary, Daddy Dennis and Karen Kayanan. Para king makasubaling kayaduanandi, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Conor Robinson, Annalise and Ellery Schultness, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary, Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Rosie Yumol, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jason Reyes, Jonan and Jeffrey Reyes, Stephanie Mendoza, Leila Gasa, Kiano Cabilao, Florentino and Mel Basuba, Eileen Gonzalez, Rina Sanggalang, Francisco Mangiliman, Ponciano, Juanita and Nanita Rosario and Eduardo Gilas, Robin and Chat Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chi Carreon, Jansen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Charing, Christian and Jeneline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layog, Betty Ong, Minerva Concepcion, Chermin Cariza, Marie Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecil Cruz, Kevin David, Randolph Latorre, TJ Castro, John Mark Abarde, Patrick Miguel Bisda, John Alfred, April Aliana, Marie Anika, Alfredo Jr. and Alicia Kayanan, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinko, Stephanie Magtoto, Kiana Cabilao, Leila Gasa, Kristen Lapira, Marinel David, Ian Lopez, Paul Aquino, Shena Yvonne Lazatin, Noriel Lagman, Rimar and Mariel Laika Manlutak, Ervin Cristina, Clay and Mark Ivan Sanchez, Bobby Albert Yano, Froilan Dalit, Rodel and Jinky Manyalak, Jonathan, Beverly, Jervis, Ivan and Scarlett Bautista, Narding and Teresing Bautista, Abner Eugene Gosum, Mark Henner and Jeremy Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo and Crisaline Gatus, John Paul Isaac, Frances Joy Ocampo, Mary Chloe and Claire Cassandra Mahia, Pilar Ocampo, Maxen Chua, Derek Ray Soto, Grace Sadak, Armin Limpin, Patrick G. Serrano, Jasper Andre and Larry Kent Lampasa, Ralph Raymar and Mariel Laika Manlutak,
Carlos Roque III, Jessica May Roque, Luigi Manialac, Nicolas, Gemabel, Agnes, and Nina Dizon, Marichelle Cruz, Marvin and Marlon Evangelista, Elisa and James Santiago, John Dominic Bungay, Ruel Bungay, Yvette Sales. Para King Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Canyonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Anuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Henedina Betwin, Beata Canyonero, Benedita Amante, Kit Villa, Robert David, Ines Gosum, Cyril Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Rufina Bauj, Natividad Ocampo, Domingo Kayanan, Janela Malig, Marife Capid, Micaela Yumi Pangan, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Belen Manyo, Bonatina Sanchez, Armando Dungca, Karen Bautista, Eleuterio Ocampo, Rosario David, Flora Tambalo, Ken Rosal, Araceli Valerio, Teodora Makaspak, Akiko Chukamoto, Jordana Mezzetti, Gariel Ragonesi, Edward Manlutak, Eden Marcos Lopez, Louis Gozum, Rosario Gilas, Mark Villa, Jose Castro, Josefina Calma, Luis Bisda, Leonardo Cayanan, Vicel Borlongan, Jonisha Cuenco, Norman David, Erlinda David, Romeo Lasco, Josie Hinco, Maria Gracita Santiago, Angelita Dabu, Irene Usman, Lucia Flores, Rowella Pantig, Machu Magcalas, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Homer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Bustamante, Aileen Ocampo, Angelito Ocampo, Marita Paule, Ernesto Mendoza, Marieta Hernandez, Maria Fatima Dorado, Maria Lourdes Flores, Luisa Villanis, Patrick Joven De Leon, Marcing Lagman, Terry Davis, Rustico Angeles, Rebecca Clemente, Dorita Paguntalan, Paulita Gulapa, Marilu Maninang, Leonila Macapagal, Jaime Gatus, Maximo David, Adoracion Nulod, Crystal Jade. Para King Kapayapan din Kaladwa, Di Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Juliana, Simon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana,
Segundina, Chodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Santiago, Victoria, Rodolfo, Nusviminda, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermenihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Ryan, Miguel, Pasencia, Corazon, David, Jerry, Cora, Humbilina, Nuring, Pido, Jesse, Ronnie, Among Popong, Annie and John King, Meli, Reynaldo, Juanita, Alfredo Sr., Adelaida, Macario, Epifanio, Arsenia, Jerry, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Isidro, Maria, Erico Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Santiago, Corazon, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Homer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Josefina, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Jeronimo Roy, Manex Jimmy, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Raimundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Archie, Nico, Estela, Catalina, Tekla, Ramon, Presgy, Benedicto, Arsenia, Jerry, Maria, Arsenio, Angel, Veronica, Felix, Magdalena, Abelardo, Rita, Francisco, Eugenio, Felipa, Rachel, Oscar, Epipanio, Sar, Lourdes, Narciso, Aurea, Benjamin, Cecilia, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina, Paquito, Herminia, Crisanto, Paula, Jenaline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledelia, Jeffrey, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Junior, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Aurea, Eulalia, Josie, Grace, Romel, Medardo, Emerenciana, Salvador, Lucia, Jose, Reino, Ronnie, Ponciano, Juanita, Nenita, Alfredo Sr., Adelaida, Reynaldo, Juanita, Paulina, Elfleda, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Adelaida, Carlos, Erlinda, Irenea, Custodio, LC, Carmelita, Rafi, Rogelio, Lourdes, Bernadette, Lucila, Marcelito, Melania, Francisco, Trinidad, Paz, Lorenza, Socorro, Jesus Ravago, Junior Santiago, Marlene, Rodrigo, Amado, Crisanto, Zoilo, Enrique, Dominga, Remigio, Imelda, Jose Efren, Benjamin, Salud, Tia Lori, Tia Sion, Arturo, Rening, Soledad, Soli, Ariel, Anthony, Nelly, Lambert, Genaro, Ambrosio, Margarita, Rico, Severina, Domingo, Amalia, Agustin, Leonora, Martin, Pedro Cayanan, Maria Regina, Salvador, Belen, Orlando, Maura, Jose, Antonio, Pantaleon, Ruperto, Peter, Evangeline, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Matias, Antonio, Eduardo, Feliza, Emilia, Brigida, Luciano, Faustina, Renato, Fe Hinco, Willie, Apolonia, Marshall, Boy Gasa, Dolores Castro, Salvador, Romel, Josefa, Eduardo, Ursulo, Rolando, Raul, Jane, Consolacion, Rodolfo, Gorgonia, Luis, Maria, Richard, Cirilo, Pasencia, Concha, Jesucito Jr., Flora, Rodolfo, Estelita, Milagros, Oscar, Jason, Felicidad, Eduardo, Delfin, Erlinda, Carlos, Beatriz, Maria, Carlos, Ninya, Lorna, Juanito, Fabiola, Juan, Aning, Regina, Petring, Alejandro, Melba, Gilbert, Cristel, Bernardena, Chris, Mariel, Irene, Casiano, Mariano, Carlito, Natalia, Zoilo, Alfredo, Rodolfo, Melvin, Macaria, Policarpio, Gary, Michelle, Helen, Crisanto, Onofre, Onofre Jr., Jose,
Camilo, Pablo, Francisco, Concepcion, Mercedes, Dominador, Randolph, Miguel Angelo, Romeo Gaviola, Amado, Felisa, Amador, Pedro, Policarpio, Minencia, Benji, Antonio, Francisca, Fernando, Julian, Rita, Asterio, Flor de Liza, Justo, Josefa, Apolonia, Cirilo, Helermo, at dingmagdang kaladuaking purgatorio, lalong-lalo na di tangalan ng makaga nakakarela.
Verse 1 and 2. Tatanong ko siya. Kailangan ko siya. Sige, mabasa pa rin.
ekang palabungan, ekang pabanalan. Hanting meto nga pamilya mitipon tamo, king laguning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At keka antimuri. Pakamalan kong kakaluguran, misan pa makatipon tapo kaniting 30 Domingo ning karaniwan na panahon, pasalamat, karingalangang grasya at pakalulong pagkalub na ning Dios, lipat na rin kay katamong kainan ng pon kakulangan. King katahimikan na rin kay katamong puso, ganakantala ret ang dakalabesis, pinili tamong panamdaman, ing lugod ning Dios para kay katamo. Pinili tamong painggulot king kayang lugod, inya pipilinan tamong idaki king kayang lugod lalong-lalo na, karing magkakasakit ang pon mangailangan. Manyawad tamong sika na ng pon kapatawaran, uling ing ginumalambisya at mapagmalasakit kay katamo. Ginong Yesus, maganakaka at lubos makidamayan, lalong-lalo na karing kababayatnan, ginupa kalulo. Ginu pakalulu. Kristo Jesus, alalayan mo ring misakab at tatalanga mo la ring sablang mebigong puso, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, mabagal kang mimuat, mayap kat malugod karing sabla, ginupa kalulo. Ginu pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, yuli na katangan sana, king bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Hoy paming at syubanwa, Diyos ning sikan at ginuning pakalulo, amamantabe kay kami ba't king kekang kaganapan, pamahalan mo'y ngaldol-doming pamagmalasakit, manano na sanang ing mamalis ng pagbilya ning makataong puso, ating likas mingkain anenek nakadarayu kay kami, o sibol ning sablang maya, ing kasalpantayanan babyene kay kami pangako ning kapayapan, at ipabalo ing kayadwananan ning lugod. Ilako mo kay kaming kaymutan na papampan king panimanmaning kasalpantayanan. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambiyamot ning banal na Espiritu,
Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ning kabyasnon. King panimanman mo o Ginoo, ing mabilog ayato, mengariya mong puling king timbangan, at kapatak kaambon, ang mananabo king gabon ng abak. Makanyan man, pagkaluban mong pakaluluring sabla, uling arapat mo ing sabla, at palabasan mo ring pamikasalaro ding tao balang sumisi. Pablasang kaluguran mo ing sablang bage at alang pikakasaman king isano pamanggewa mo. Uling nung kasaman me ing isano paman, emuno sana gewa. At makanano yang maglambat ing metong abage nung eme inaus manatili. Patawaran mo ing sabla, uling iti kaya kangan, o ginong malugod king bie, at maki espiritong alang kamatayan. Espiritong atyo kaya kamingan. Ditak-ditak, ulinita, tutulid mo ring magkamali. Ausan mula pansing at paganaka mo karelo, nung makanano lang mi kasalo, ban kanita, dumayo laking dewakan at magtiwala laki ako, o Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Ibulalag mo ing kekang kamalan, o kanakong Diyos at ari. Alanganga ing pamisalamatan ko keka, king balang aldo, pasalamatan daka at puriyan king kapilan paman. Puriyan king lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Puriyan king lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Malugod at mapagluno siya ing Ginoo, banayad siya king paminwa at kukupas ing lugod na. Mayapya ing lug ing Ginoo karing sablang ing kayang lunos at karing sablang dapat na. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Ding sablang lelangan mo, purihan daka, o Ginoo, at ding memalan mo, pasalamatan daka, ipamalitara ing ligaya ring kekang kayaryan at ing kekang kayupayan. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. At Diyos ko, purihan kaing lagyo mo, o ari ko at Diyos ko.
siya inginu karing sabla ng pangako at pawang mayap ing dapat na. Sa sopa nala ring maligalig at tatalakad nala ring at king kabigwan. Purihan king lagyo mo, o Hari ko at Diyos ko. Purihan king lagyo mo, o Hari ko at Diyos ko. Purihan king lagyo mo, o Hari ko at Diyos ko. Purihan king lagyo mo, o Hari ko at Diyos ko. Pamamasang iba't kikadwa ng sulat San Pablo karing tao Tesalonica. Paratira kayong ipanalangin king Diyos, bang maging karapat dapat kayo king kekong pangayawos. Manano na sanang ipagkalod na kayo, king kapamalatanin kayong upaya, ing sablang mayap yung kapagnasan, at iganap ing dapat abubunga ning kekong kasalpantayanan. King antikanining paralan, ari na niyang dangalan, ing lagyun ng kakatamong Ginong Jesus. At ikayo naman, dinana kayong dangalan, agpaking grasya ning kakatamong Diyos at ning Ginong Heso Kristo. Ngeni, tungkol naman kimpanyatang ng Gino, tamong Heso Kristo, at ing pamanipon na kakatamong arapana, ipakisabi ko kay kayong mayap, kapatad, king eko sa agad mabibigla o pailingas-ngas aisip, king may balitang dinatang nengal doning Gino. E kayo sukat maniwala, bistaman sa sabyenda, king iti ula o kapabaluan, o kaya sulat ay bat kaya kami. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Uli na ning maragul ng lugod ning Diyos king yato, binyene ing bugtong ng anak, baning ninuman maniwala keya, eya mate, nunemirinan yang bie alanganga. Ing ginuman tabe yake kayo. At kaya ka, antemuri, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginu. King panahon na ita, tinaglusya at linaba si Jesus karin Jericho. Karin ating meto nga mabandiya pamuntok daring talapan yung ilbuis. Ing lagyo na Zakeo. Pilit ng buring akit nung nino i Jesus. Uling pandak kay Zakeo, ene agyong batsyawan ulining kerak landaring tao. Inyamig paunayang milay at minukyat yaking meto nga dutong nga sikamoro. Baning akit dumala ni Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugalayta, tinalangaya at sinabi na keya, Zakeo, kuldas kang malagwa uling kailangan kong salangingin king balemo. May malagwayang kinuldas at matulaning tinggap Jesus. May bulong-bulungan laring sablang may nakit king may palyari ngara.
Makipagbisita yaking meto nga palpikasala. Tinalakad di Zakeo at sinabi na king Ginoo, ing kapit na ning pibandyan ko Ginoo, ipamye ko karing pakakalulo. At nung sakaling atin kong pirayit ni numan, isubli kong makatapatawulit kaya. Nga ng Jesus kaya, ing kaligtasan di natangin king pibale-baleti. Ing taong ini, lahi niya na bang Abraham. Uling ing anak ning tao, di natangyaban panintunano, at iligtas ding may bating. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Wala mo po mibabalik ing kanakong karanasan na niyang aldo na po ning piyesta na po yata ning Assumption kanita. Masanting la boses den choir. Bala mo santula, angelic voices. Lumawi ka kening harap mo, saintly, angelic faces ang po keni. Lonyo po ring santo, at pong may mag-portray santo ka rin. O ning mi palawi ako po keng gulot da rin ning madre ang po yung pari kening harap. Dahil ning MDC makamaputi. Angelic, mukhang kinukuha ng anghel. Ay, biro mo po. Panamdaman ko mo pong at syuko banwa. Uling no pong kaganakalo pa rin MDC tamo. Keni santula, keni masanting labosis. Marimla-rimla pa mo po yung panahon, mumuran. Kutang yu po king kasiping yu. Lawan niya po yung kasiping yu. Kut na niya po, in love ka ba? Yeah. Kut na niya po yung kumarine, in love ka ba? Oh, ita mo po, ala na po ngaliwang sasabihan. Marites la. For this Sunday, simple mo po yung gawan tamang yan in Domingo ngayon ni. We will try something different in this homily and in this Mass. Subukan tamo mo pong lawan at panamdaman ng makanano na katamong kaluguran ng Diyos. Let us just simmer how God loves us so much. How God loves you so much. We will try to see and feel how this love of God for you can change not only your world, but can change you and can change how you see our world. Pakisabi po sa katabi nyo, lawan niya po, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Okay, sige, palitan tayo po. Panay namong balang niya ako magmisa, alob da na rin tao, lalang kasiping, baka nita lalang pisabyanan. O, sabihan nyo po ngayon king sarili yo. Ing sarili tapo yung pakisabyan tangin. Pero iyo po isipan nating kondaralan. Sabihan nyo po karing sarili yo, kabang makapikit kayo. Pikit kayo, talan niyang pagoyo, kayong kabilang pagoyo, talan niya po makanyan. At sabihin nyo kayong sarili yo, kabang tatapikan niya, mahal ka ng Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos. Eyo pa po bubuklat ding matayo. Pikit yo pa rin po ring matayo. Let us just try to hear now. Ing burinang sabihan kaya katamo ning libro na ning kabiasnan. Ing tutong kabiasnan, ama nalumpakan king katotuan na kaluguran na kaning Diyos. Kaluguran ning sabla. Patawara na kaning Diyos at patawara ning sabla. Nga na ning libro ning kabiasnan, king mumunang pamamasa. King panimanman mo o Ginoo, ing babilo gayato may ngariya mong puling king timbangan at kapatakayambun na mananabo king gabun ning habak. Makanyan man, pagkaluban mong pakaluluring sabla, uling arapat mo ing sabla at pablasang palabasan mo ring pamikasala daring tao balang sumisi. Pablasang kaluguran mo ing sabla at alakang pikakasaman king isa no pamanggewa mo. Uling nung kasaman ding ninuman, emuno sa nagewa. At makanano yang maglambating meto nga bagi o Ginoo, nung eme naus manatili. Patawaran mo ing sabla, uling iti kay kangan o Ginong malugod king biye. At maki-espiritu nga lang kamatayan, espiritu nga tsuke kamingan. Ditak-ditak Ginoo, ulinita, tutulid mo ring magkamali, awsan mo lapansin at paganakamo karela, nung makanano lang mi kasala, ban kanita dumayo laking dewakan, at magtiwala laki kang pasibayo, o Ginoo. Igising na kayo po.
King malagwang sabi, kalugura na katamo nga ning Dios. Patawara na katamo nga ning Dios. Kalugura na kaning Dios at matsyagayang manaya keka king pamagbalik mo. Pero mo matyagang manaya at maluguding Dios kay katamo. Nung ya mismo ing gagawang paralan ban mi palapit tamo kaya. Ya mismo ing mangakit kay katamo ban mi palapit tamo kaya. Ya mismo ing magpakit kay katamo at ya mismo ing lalapit kay katamo. Dimdam tamo king kay katamong ebanghelyo ngening istorya ng Zakeo. Meto nga Hudyong talapan yung ilbuis para karing Romanong daywan. Gagawa ning metong obrang may bug naman igawan no ning kailangan. Mi paintagon niya yung mitutukan. Anya metong yang pikakasaman king lipunan. Tuturing deng taksil at makasalanan ni Zakeo. Malati king karelang panimanman. Ninupin naman ning eman lati, pakiramdam king makanya nakaranasan. At tinankapin, kasaman da nakamanding sabla, at tuturing makasalanan, malingan ning kaya kang gagawan. Ita mo man, maralas siguro, at intamo naman karanasan na makanyan. At intamong sariling karanasan na makanyan. Itang era ka pibuburian, era ka buring abayan. Bakit? Karing bageng kaya kang gagawan na era man 19 dyan, may paintagon kailangan mong gawan. Minsan magkamali kang emo naman sa sarian. Pauli daring miyayaliwang kasasangkanan, agagawa mo ring baging emo naman buring gawan. Anya akakwara kang pikakasama na at akakamuan. Era kaintindyan ding kera kalan, malatiking panimanmaning lipunan. Alaman mangutang nung komusta ka. Alaman mga bala ba nabayan da ka. Siguro metong kang pengaring paisubsub king pagal, ban sesen mo ring anak mong pakamalan, nisudyanting paisubsub king pagaralan, kakaluguran kang eraman ko kumustan, magobra kang eraman papagpainawan at sapat kabayaran. Minsan gagaga na kamong alang manakit nino man, may papatudtud kang alang tula kapilubluban. Pero lipat daretingan, lawan taming milyari kang Zakeo. Ing denasa ng Zakeo, di natang Jesus king biena, king panahon, naman nasahan, at naman panayan. Pero naman piyadyan, naman panayan. It was not an accident that Jesus came in Zacchaeus' life. Dimdam tamo king ebanghelyo, mas masanting ya king pangasabi na English. Ngana, Jesus was going to Jerusalem and He intended to pass through the town. He intended to pass through Jericho nga na. Papuntaya Jerusalem Jesus at Siryanang dumalan king Jericho. Nanong buri ng sabyan? Mo mi paindalan ni Jesus king Jericho. At mo Siryanang dumalan ka rin. Sa Siryanang dumalan ni Jesus king biyeta mo. King biye mo, king biye daring taong makasalanan. King biye daring taong kababayatnan. King biye daring taong ating karamdaman. Banano? Banito kinala king kayang pupuntalan king Jerusalem. Ang tinumakananong ni Jesus, yami paindalan keni, doon may kitagpuya kaya katamo keni, banito kinakatamo king kayang pupuntalan, king bayong Jerusalem, kuno ka rin siksik king kanawan, liglig king kapayapan, at lalapo king kayapan. King makanyang biye nakatamo, buring tayran ng Diyos. At mo dadalan ng Ginoo karing biyeta mo. Nung makananong dinalan niya king biyen ng Zakeo, nune, Jesus ya mismo, yang gagawang pamikatagon, banakit taya. Ang tinumakananong Jesus, ya mismo yung memili, king tanaman ng sikamoro, bani Zakeo, miyukit ya, atakit ne, at karinausan ne. Ya mismo yung memili, king sikamoro, bani Jesus akit ni Zakeo, at Zakeo akit ni Jesus. Now, there was a man named Zacchaeus, nga naning ebanghelyo. Meto nga punong talapan yung ilbuis, apanin tunanin nung nino Jesus. Dapat pandakya, kailangan ng minukyat king tanaman si kamoro. At memulaiya karing tao, minukyat niya, banakit ni Jesus. Banakit ni potang dumalan niya, king tulid ning si kamoro. Nga naning ebanghelyo. Ingkutang, nano yawari, ing meto nga tanaman na si kamoro. What is a sycamore tree, by the way? Nung pansinan mi at lawan mi meto nga tanaman na sikamoro,
nung manakit ko pong mangga, at luya beses kalabong siguro yung meto nga sikamoro. Is tuminukyat ka king sikamoro, eda kaakit. Eda kaakit king kilub na ning meto nga sikamoro, anya ka rin niya minukyat at pinili ng mukyat ka rin Zakeo. Uli nga lang manakit kaya ka rin. Uling Zakeo, bisang pakit ka rin tao at marakala rin bisang pakit kang Jesus. Bakit? Bisang pakit ka rin tao uling pikakarined pikakasaman bisang pakit kang Jesus uling makasalanan niya. Bisang pakit ka rin tao, but the unbelievable then happened. Inyang minukyat iya, uling burine mong akit Jesus, para kang Zakeo sapat na ita. But after this, the unbelievable happened. When he reached that place, nga na ning Ebanghelyo, anyang miras si Jesus mismo, king lugal ng Zakeo, tinalangaya Jesus, inhaus ni king lagyo na Zakeo, tipa ka, malagwakang tipa Zakeo nga na, kailangan kong salangi king balemong ini, at tinipayang malagway Zakeo at matula ning tinggap Jesus. Bakit mesayaya? Uli nga naman nasa nating manakit kaya. Nung akit de manding tao, marok lalawe kaya at bulyon de. Pero Jesus yung may nakit kaya. Marok lawe kaya. Nung nilinawe ni Zakeo anting meto nga malsinta. At binulyo. Nung inaus ni king lagyuna. Tapo kakalingwan. Zakeo neman kakilala Jesus. At neman balo itsura. Pero Jesus, anyang tinalakad king lugal ng Zakeo. Linawe ni Zakeo, anting malwat na ning kakaluguran, inahus ni king lagyuna. At makanyan mo naman, inggagawa na kay katamong Jesus. Ating burinang paramdam kekat kanako. Whenever we take a step towards Jesus, whenever we climb our sycamore, it is then that we realize, Jesus malwat ning at syukarin. Antinong makananong kening pisamba na ini, bayo ka pa dinatang maluwat ning manaya Jesus kay kakeni. Manaya yung makipagtagpo kay ka, lalawanan na kang Jesus anting palsintana, at sa nakiking lagyo mo anting kakaluguran. Kilala na kang Jesus, kaluguran na kang Jesus. Ano man ang tingin mo sa sarili mo, ano man ang tingin ng iba sa iyo, si Jesus matagal nang may pagtingin sa iyo. Ano man ang tingin mo sa sarili mo at tingin ng iba sa iyo, si Jesus, matagal nang may pagtingin sa iyo. Niya yung panagkat kay katamong ini, lawan mo rin si Kamoro king Biemo. Letang pwede mong ukyatan, banakit mi Jesus sa maluwat ng manaya kay ka. Lipat daring taong bubulong, lipat daring karanasan na makasiralog. Kaya beyo po rin asawa yo, Kene? Kaya beyo po rin asawa yo? Po yata buring pakilala rin asawa yo. Kutang niyo po kutna niya po yung sarili yo. Potang nga kakit may asawa mo, lalo na potang matudtod diya yung asawa mo. May papatiman ka? O may bugmentak pa na yulon potang matudtod diya. Sana potang lalawin may asawa mo, ado mong bagay ngakit mo. Kalugurahan na kaning Diyos, at tuturo na kang mibata ng Diyos. Potang nga kakit mo rin anak mo. May papatiman ka o may papalmura ka. Sana potang nga kakit mo rin anak mo at mong bagay ngakit mo. Kaluguran na ka ng Diyos, tuturo na kang manaya ng Diyos. Potang kayarap mo yung obra mo. May papatiman ka o mga takutan ka. Potang harapan mo yung obra mo, sana doon bagay mo yung akit mo. Kaluguran na ka ng Diyos, didina na kang sika na ng Diyos. Potang mibabangon ka para mag-aral kinabukasan, may papatiman ka o magbusit ka. Sana potang lulog kay eskwela, at doon bagay mo yung akit mo. Kaluguran na ka ng Diyos, at buri na kang mabiyasa. Potang nga kakit mo rin taong pikasaman mo pa, king dinat mo. Potang nga kakit mo rin taong pikakasaman mo. May papatiman ka, o bubukal ka daya. Sana potang nga kakit mo la, at duwang bagay nga kakit mo. Kaluguran na ka ng Diyos, at susubukan na ka.
O ang mong linog kayo pisamban. Nano kaya ang ikit yu? Ipapatiman kayo? O alob yun na mo mayari na ako? Sana po tang lulub tamo pisamban manalangin. Aduang bagay mo yung akit tamo. Kaluguran na kaning Diyos. Panaya na ka. Panabika na kaning Diyos. Buri na kang kaulan. Buri na kang talnan. Sabik yang manintun ka. Kaluguran na kaning Diyos. Patawaran at panayan na yung pamagbalik mo. Ingkutang, alino nga kakit na ka, at atsuya yung Diyos para ka. Aliway ito ingkutang. Ingkutang, nung ika, papakit ka king Diyos, at gagawan mong mabiyeng sarili mo para kaya. Ang tinumakananong ngeni, king tanaman na si Kamoro'y Zakeo minukyat ya. Kanitingal do ngeni, mumukyat tayo mo naman king metong at tanaman, king pun na ning krus, king lamesa ning altar, ban katipa tamo, kayaos na kikatamo king lagyu tamo, kalwal tamo king pisambanay ni, kalupa ng Lazaro, kalupa ng Zakeo, amig desisyon, ipamye ko yung pibandyan ko karing pakakalulo, isahop ko karela yung pibandyan ko, itamo man. Apusan tayo Zakeo, at sana lagpasan tamo yung desisyon na, tamo mo magdesisyon maging mayap, no neto paran tamo yung kikatamong pangako. Parati tamong mangako, pero maging pamiyaliwa tamo kang Zakeo, isundo taming istorya na kalwal tamo king pisambanay ni, katipa tamo king sikamoro ngay ni, gawan tamong tutu, ing pangako tamo. Maging maya pa tao, lalong-lalo na, karing pakakalulo. Amen. Talakad tapong ngeni at agnanagdang tayang ipasyag, ing kaya katamong kasalpantayanan, king kaya katamong malugod a Diyos. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tutu, linalang king banuat yatu, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo, pingagli king upayan ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos sinubli ang mebye, pepaitas yabanwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasumlirang miering mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin tamong mitmong tiwala at kasalpantayanan, king Diyos sa malugod at malsin ta kay katamongan nga tamong sasabi, pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, mapakaluluya, karing sabla. Bankim panlakad na king kiyakatangdalan, akatabno na katamu. Ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, mayupaya yo, baning grasya na, tagkilan na katamu at pakayapan. Ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, sa sarano ring mata na, karing kiyakatang kasalanan, bane nakata labasan, nakatamo sa baywan, ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, kaluguran na yung balang mabelelangan, baning iyangat nakatamo, ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, kaluguran na yung biye, ban pagkalub na kikatamo, ing biye na ning espiritu, ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Inginu, yangat no ring sablang mebigo, bani biye na kikatamo, intetagan sumaup, karelang miwas king kayalan, katuliran, at kapag samantalan, ipanalangin ta king Ginu. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. King kataybikan na duwan tamo king Diyos, ing pekamalalam ng kapagnasan, ning kikatamong puso.
O ginong kay kaming Dios, mit po kang kayapan kay kamingan, at tapat king kay kang balayan. Iangat mo kami, saupan mo kami king pamangailangan mi. Ibuklat mo ring puso ming tanggap karing maya pabaging pagkalub mo, at ibuklat ding gamat mi, ban sumahop karing magkakasakit. Idiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipuri ka ginong Diyos, tingneto si Kuban ulan. Tinggap meeting tinapi. Tinapi ako manigabon at di pagalaning tao para kaya kami. Mag-aaral natin. Ipuri Diyos. Kapamilatan. Ipuri ka ginong Diyos, tingneto si Kuban ulan. Kaya kang kayapan. Tinggap meeting alak iba't ang ubas. At di pagalaning tao para kaya kami. Magawang Ginong Diyos, pamatulan na kasana. Iningay na daraon. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong dahon, matanggap yara panin Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuy ting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, adahon miyasaning meto nga dalise sakripisyo para king kapatawaran daring kaya kaming kasalanan, itiadwan mi
king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kaya ka, antemuri, iyat nayo ring pusuyo. makayat na Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing pasalamatan da ka, king sablang pinandit ampon numan ka rin, oy paming mapamakalulo. Tinubod me kay kami Jesus anak mo, antimong talapangabos ampon ginumi. Pepakit na ing lugod mo, karing pakakalulo, ampon mapipinpin. Karing masakit ampon, karing makasalanan. E naagaway ngay lumawing mitmong pakalulo, king nanumang pamangailangan ampon kasakitan ding tao. King kapamilataning amano ampon biye, pe patutuan na king yato, king metong kang Diyos, amalingap king tao. Anti mo yung pamaglingap ning metong ay pa karing anak na. Uli nita, kambedaring sablang koro ding anghel ampon banal, daralit mi ing ligaya mo. Pupurian da ko banalay pa, parati mo kaming antabayanan king pamaglakbe mi kay kabaning biye. Pupurian miya naman ning anak mo, Yesu Kristo at subusal mi. Paulin ning lugod na kay kami titipuna na kami king banala pami sulusulu. Palino ni kay kaming banala kasulatan, at pipiraswaning tinapian timoing de patana kanita, para karing alagad na karin king Emmaus. Inyangin ipaniga pumi kay ka, o malugod ampon mayupayang ipa, itubod me ang banal espiritu mo, banluko ba na lareting tinapi ang ponanak, kanita, mialilan lang katawan ng pondaya, ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging bayalinasa at mi daon king biyena para ke kami. Kabang kasulo na laring disipulo na kingapunan, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso net dinwang ni karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, huling iti ay katawan ko, amidaon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis samit mo ngalak, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, pinyening kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan yiti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Datang ya paking kawakasan ning panahon. Datang ya paking kawakasan ning kawakasan. Inyang ino ipanglubos banal pagmasusyan miya ing pamigaga nakakang Kristo ng anak mo. King kapamila taning pamaylasam pon kamataya na king krus. De lakit me king ligaya ning pangasubling mebye at likluk me king ligaya king wanan mo. Ang ganapot ang datang yang pasibayo'y Kristong ginumi. Papasyag mi ing maulang dapat ning lugod mo at daraon mi iting tinape ning biyang po ning kalis ning alanganggang kaligtasan. Balikdan mong mitmong pakalulo iting pamagdao ning kaya kang banala kapulungan. Jesus, iya mismo ing miyayain king sarili na. King kapamilatan iting sakrifisyong penibala na kaya kami. Bubuklat ning dalan papunta keka o ipami. O Diyos, sa ipaming mapamakalulo. Ipagkalubmi kaya kaming espiritu ning anak mo. Ing espiritu ning lugod mo. Ban mabilang kaming ngenempon kapilan man. Karinganib ning banala kapulungan mo. Ami sulusulu king katawan ng pondayana. Pasiknangan ming banala kapulungan mo, king tinape ning biyampon kalis ning kaligtasan. Tayran me king ganapa kasalpantayanan ng pon pamikalugod. Kasan metong ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, kambering sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang inatbos ning anak mo. Ibuklat mo laring matami king pamangailangan ng pon kasakitan na daralanan ding kaparaming tao. Ikintal me ing pali ning amano mo karing pusumi, ban maliswas kaming sumuyo karing pakakalulo, ampon magkakasakit king biye. Papanatilyan mong totoo ampon tapat king alimbawa ampon utos ng Kristo, ing kasuywan mi karing aliwa. Gawan me ing banala kapulungan mo mabyeta la patuto, ning katutuan ampon katimawan, ning katuliran ampon kapayapan. Banding sablang tao mi pasik ng lalub manaya, king meto nga yatong mi bayo. Ganakan mo laring kapatad mi, Jan Emmanuel, lapepay nawan na king kapayapan ng Kristo, at ding sablang mayango na biye, abukod mong ikay makibalo king kasalpantayanan da, layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo laking kaganapan ning biye, king ligaya ning pangasubling mebye, potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe mi keti king yato, matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa. Nung ka rin kami manuknangan, kambe mo manggaman king alanganga ka rin, kambe ng Maria ing wana Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring apostol, ding martir, ampon ding sablang banal, puriyan ampon paligayanda ka, king kapamilata ng Yeso Kristong anak mo.
King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya ipangmayupayang tutu kagumding Espiritong banal pupuryan ka at parangalan manggaman kingalang angga. Kambening maragula ka panaligan, King Dios, sa malsinta at malugod kay katamongan, mahustamo kayang ngeni kapamila taning panalangin, at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami, King sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi, ban King kasapaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan, King sablang kaligaligan, kabang panayan ng puan pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Iheso Kristo. Uling kay kayarian nating kayupayan nating ligaya, manggaman King alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Iheso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, noon pansinan mo yung kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa nakapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Ing masayang paralan idakita pong king balang metong, ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pagkalod ni Belamanga, ring sablang tanggap kayo.
Pakamalan kong kakaluguran, yo'y kordero ning Dios, yo'y Kristo ing lupa ning Dios, amalasinta, manayat, manabik ke katamo. Yo'y milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo ikatamong mayayaos, ban makirake, king kayang katawan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo king bayong kapanayan kaniting Eukaristiya, manatili sana'y magligtas mong obra busalmi, kapamilataning upayaning kekang lugod, at iyatad na ke kaming tulang pengako mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo para karing mapilan na paganaka. From the desk of the Parochial Administrator, Maya pakaurasan po, pakamalan na kabalin at kaparokya, kapabaluan po. Report ning kikatamong PPC Treasurer. Murita pong ipayabot diyamong raw among Gian and Brother Mok, ing maragula kapasalamatan king alang sawang suporta at saupyo king parokya. Ing kolekta tamo king bulan ning Oktubre, miras lang 163,327 pesos. Deti magamit lo karing proyekto, aktibidades, repairs and maintenance, at taliwa pang gastusan ng parokya. May kasalita mo pong bayong organ ang magkahalagang 147,990 pesos, iba't king pondo ng Columbari. May ayos niya rin po ing piano apig kalub ng miyasawang Beng at Rico. Dakal pong salamat karela. May ayos la po ding pathways king cementerio, iba't naman king cemetery funds. Apat lo ding bayong aircon king BUB, iba't naman king BUB funds. May ka-renovation mo naman king Blessed Sacrament Chapel, ang maging waiting area ding kakatamong altar servers. Pasibayo po, dakal pong salamat. Ela pumabasa ring kaladwa king intentions manibat November 1 hanggang November 10. Isulat la po king meto nga papel ding lagyu at balang misa po karin king sementeryo midaon la po reti king metong apipagdulokan kambening insenso. Dempong bisang mamielimus ibaldog yulamo po king opisina at eyo po yayabe karing ibaldog bayu ing misa. Dakal pong salamat, isunduta mo po ing pamanalangin para king malagwan ng kapaldanan among Raul. Isunduta mo rin po ing pamaningat, lalong-lalo na king kikatamong katawan at kapaligiran. Pangadyantaya po ing Banal na Rosario Aldo para king kapayapaning yatu. Ingat po at mipapangadi. Signed, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Administrator. Bayo tamo po, dumako po king kikatamong awarding po king kikatamong Parade of Saints. Buri ko mo pong ipaganaka king daratang pong November 1 hanggang November 9. Then pong misa, hanti na po ni Mebanggit kanita, kaya pong kilub ning sementeryo, tasahan tamo po ing pamanatilian tamo yung solemnidad at katahimikan king kilub ning sementeryo, lalong-lalo na king oras daring banal na misa. Kaya pong November 2 at karing daratang, malibat po November 1 at karing hanggang November 9, natin tamo pong kayantabi at bisitang paring kayabe, pagmasusi king banal na misa, ban akikilala de po ring aliwang pari at aliwang lugar, yung kaya katamong tradisyon Keti Betis. Dakal pong salamat at buritala rin pong i-greet din kaya katamong mag-birthday at mig-birthday. Aheads na po rin kaya katamong organizations. Ngayon po birthday na pong Mrs. Violeta Gerlan at anya pong milabasan na duwang Domingo. Birthday na naman pong Mrs. Celinia Gosyoco, yung head na po ng kikatamong PFC. Sister Volet po, yung head na naman ng kikatamong Vocation Committee. Panalangin tala po, at lalo pala pang maging tapat king karelang kasuyuan king kikatamong Pisamban. Palakpakan tala po. At ngayon imiras na po king awarding na po ng kikatamong participants king kikatamong Parade of Saints. Pasibayo po, Maya pabengi kaya kayo. Bayo tala po i-award din kaya katamong winners. Burimila pong pasalamatan din hanggang Parish Organization at Chapel Pastoral Council na may participate po king kaya katamong Parade of Saint 2022. Palakpakan tamo po yung metong at metong. Okay po. So, in kaya katamo pong first award, apin po ing PPC Choice Award, ini po additional award ya po na bibiyena ning Parish Pastoral Council. Kareng hanggang participants po na may kiyabe ngayon po.
So, yung pong kakatamong PPC Choice Award, i-award na pong Brother Mok Kayanan, Andre Nicole Manlutak, Luigi Manyalak, and Meng Ocampo po. So, yung kakatamo pong PPC Choice Award, apin po Madre Teresa of Calcutta, Mirna Roque po ng Thursday Group po. Palakpakan tayo po. Actually, kaya ka rin award mo. I-mag-presenter ka namin sumabi. Tapos ka na akong award. Ka na ako yan. Okay. Ali, kaya kayong presenter. Next po, yung kakatamong award is the most punctual po. Amenibatan po karing catechist. Is Saint Clare by Edna Montoya of Catechist po. Yung po mag-award, king kakatamong most punctual, i-Brother Luigi Manyalak. Next po, ikikatang best dress for male category from Barangay San Juan Nepomuceno, Jacob Pakatkatin of CPC's SJL. Yung best dress damo po, apin mismo San Juan Nepomuceno. Yung pong mag-award, apin Sister Andre Nicole Manlutak. Para naman po king best dress female, Manny Batya po, King Holy Face of Jesus, Birhen Guadalupe, Sister Betty Danganan po. Yung pong mag-award, Tito Mok Kayanan. Sabihan ko pa rin mo mag-award while may sabihin ni Manyang mag-message. Ngeni po, para po king kakatamong third placer, yung pong kakatamong third placer is awarded by Mrs. Selena Gosioco, Rolly Flores, and R.D. De Dios. Third placer po is awarded by Mr. R.D. De Dios, Rolly Flores, and Kathy Ocampo. And ayan po. Yung kakatamong third place, Manny Batan po, Kareng Coro Hesed Yahweh, Eugene Andre Kayanan, bilang Metong San Francisco. Palakpakan tayo po. Yung kakatamong third placer.
Impong kaya katamong second place, din pong mag-award, again po, Brother Rolly Flores, Judy Alfonso, and Mr. John Paul Cobaco po. Okay. Ang kakatamong second placer, Ameni Batan, kareng altar server, Carlos David, bilang Metong San Juan Pablo II. Okay po. Para po kay katamong first place or yung katamong grand winner to be awarded by Brother Mo Kayanan, Brother Rolly Flores, and Among Gian Sagong. Suspense. Okay po. So, impong kay katamong first placer, apin po bayo po yung sabla, burimila pong pasalamatan ding organizer, Sister Cathy Ocampo, at king suportang bibiyana po ning parokya kay katam. Palakpakan tala po. Ating kakatamong first place, Ameni Batan po, King Balending Betis. Oh. Ametong Akoro Hesed Yahweh, Ihana Clemente bilang Santa Jacinta. Palakpakan tayo po, ang kakatamong first placer. Impong menyang butamo, Santa Jacinta, nandin po pinortrada, in apparition na pong Birhen Fatima po. Yan pong atlo. Palakpakan tala pong pasibayo, din kaya katamong winners. Pasibayo po ulit. Madakal pong salamat po karing hanggang Mekyabe. Nanong no ka rin din hanggang pong pinortrada. Dininande pong makabuluan. Ding santong kakatamong lalawan. Kaya rin na po ring misa. Papicture langan po din hanggang make participant. Thank you po. Takal pong salamat karing kay katamong participants at karing kay katamong mag-organize, kay katamong liturgy ministry at karing kay katamong parish youth ministry. Palakpakan tala po. Sana po papanatilian tamo po yung tradisyon na alin naman yulod pang aswang, costume at pang demonyo, patse po mag-Halloween. Naning tunay ng kabaldugan ng Halloween, maging banal, Halloween, Hallows Eve, yan yung kakatamang pagmasusyan. Hinya mas masampat po yung pakyapusan tamo ali demonyo, nun rin kaya katamong santo. Talakad tamo po. Alikutang nung akakit at kalugura na katamo ng Diyos. Ingkutang nung papakit tamo yung sarili tamo kaya, at luluguran tala, ring kapara tamo. Inginuman tabay kay kayo. At kaya ka. At bendisyonan na kanin Diyos sa mayupayang tutukang beda rin kay kayong familia, ampon pakamalan king biye. At ipagkalod na saning pe kamalalam ng kapag nasaning kay kong puso yung ipaing anak,
ating banal na espiritu. Amen. Hume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing Ginoo karing biyayo. Salamat, king King Diyos. Diyos. Mimingat kayo po king pamanuliyo. God bless po. Pang tignan pa namang costume na sinabot na tingnan. Anak ko yan, anak.